Kohimen kibra baile kitbo kerbiang ya piwe shalom aleichem haune usnem o po Francis ula declare ula pingmana baiba nadu pratarik o bana December 2008 hadu December pratarik 2008 la pingmana usnem jongo Joseph bakhui o Joseph badu kurim jonga Maria badu pa nong suma jungu kulum u nong benim jungi shuangi snap shapang gane kajingim jungu ne rikul bakrao to ne dua yoblego pa shejar mo yame malayangi ya kabalan salansa ya nong yada jong kabalan salansa kum Joseph bakhok Joseph bakhui banyada ya ker ya kamaria tasti balu kulum jisu na kajimbita jungu her ai mamangi we ni bertubu dengan usaha jungu Joseph Pentai yang longi longsem jungi ha jila jungi mehalia ya kene baru ipanda kustra jungi amin anteng upa bodku mensi bakui amin ko himen ki para baile kene ne o ha uni usantong ne puson lai tili ki mat ki pang baile bod Joseph bakui ningom e katrum le kalong ba Joseph ulong bahok gospel Johannes gospel Matthews kanang maningom kalkot pade kaba katkindai ba Joseph ulong bahok ubri klam thobria ubri klam pop ubri ba yar kalandi kaha kasot kabar pade ba u Joseph ula komu kaptinumle kat kaba u kabreng lakren Joseph ula komu ninda kat kaba Joseph lakren kabreng ru komu kaba udangi no pertai kat kaba kabreng lakren Joseph ula komu sisindo ki let sha Egypt u Joseph ulele Maria bu Herod kaji kabne no gumno angal gabriyo no ko Joseph kile sha kasnam nasr ula kin na bedin dia ulara ya ka Maria bad kulum lesha panshongsa hamno ha nasr ula gomu kabne minda maudan ha kabne mangi ya kerpa kerpone Joseph inda kabneng kapungu kat kaba u Joseph ula kerpa kerponi ya kabneng taga jinga sa jumu ini jingu parun bare uble kam shania yo Joseph kam shania uble iman katunga rista uble ula kam shania yo Joseph bat IT ala ka kun bamarwe ka Maria testi kakmi jumu nombeni apa ka jinga suma jumu Beneng kala shania balaiti ya tesuti nasut balang shijunam tesuti Joseph ulom jaga jinglam suti Maria tesi ba kalong kakmi nomperin jongi kabalai pada ni sautu ba Joseph de ubri jongka gam kat ka ba uble ula kren la kumu kamu dayu ka kam kren kam jam banya kaptin Joseph ula komu barba gattinu mle ni wei dong pa hakane ge jubminda idewan komu ya kasojo mble ya gattinu mble kumba nusa bertubu de nusa jumu Joseph bakut ha kasnam nasrat topsa ya kulum Yesu buka Maria kamai kaji jintra jinta bu mesdidian ula benda pembiang kabang gadi naminda karumbein nasal bakut ai bak nusa jumu Joseph kan kesan lam yangi ban kam jena ya jinglong beri man beri kam jena ya jinglong lampa baru kisendang ha ka jilla jangi kin bertubu dengan jintra sitong jintra mena jugu Joseph ko tong ne dua ya boleh pa nginio ya kini gilai tadi kimat kipang kawalang ka jinga puson na benda jangi tong ne dua ko boleh ko pa mel yangi Joseph ko kum ka nusa ba balong kli baru pun nong suma jangan hei nasat ai baru bilong pa ka jilla kinutrap nuskum nginio kan jingada na kan jingasa yung Joseph bakoi mantre hok na wenda kay gasam ban pinsang pandang bay lagi kun riti ha terbeing kestan ban nginio ru jingada daga jingasa yung ya kene baru pada kustra jungi to ne pre jikul ko daga jingasa yung ka terbeing nasal ko ble try kita mala pingkra pingum ya kama kon si yung Maria to si banan de kasam babil jume to bagi timau ro ya ka baga Maria to si baga ukurim juga Joseph nginio dengan jingada na jingasa yung karbe nasal ko ya kene baru ipanda kustra jungi ble ban baru undur ko ya pa madukun bamen si bakoi kami ini ro ya Yesus Kristus nama